Asur kina maulai menta kasngi kalapan pau ya kajing sngu khia ka bajur ya kajing kan tat jung menteri Ranik Ton Tongkhar ban yo ya kajing pan jing kershan jung kani kaseng ban penshi tom ya ki pulut bal don kti ha kajing shem ya kajing em jung udkhot barim jung ka HNLC uwe na ginong yalam jung ka sur kina maulai ula kenno ba uba Ranik Ton ukham la ya ka shuki ban ya ka jaj penrio Pak, kum uno yalam, hak juga por speaker. Lada pidang sisa utau no mikman, ubasno bat ubadan ke jingdong jingthar, ya ke jingjak belajar setiap kali tereng. Le ai namar bang, ngilayo juga kan sadan ke kabinet meeting ke jongki. Le ai, wat no mai bayi ke ni isu. Kabarin, ini debate ini table hapo ka session. Kan long ke embarrassing government. Jongpi lada ini isu berat henlek banyak buntin hangkai ke assembly ni kuah bah assembly pinchna pintawi kian dai wa pinliannya tang manta kap suspend yakini ki bulet ki blasian breu denginge skam basai sisien kumbong ma kapor kadang don ba kini ki amle kin kala ka bomon nada pim kala ka bomon ngakentu yo pai ba jungari leng ba ki konstitusi ba per Soma mak yakini ki MLA ki bala long against pa yakasur jong nong mulai namarngi hi kum sur nong mulai ngim shomna dawa yake eke ka bombhok ngi dawai yaka ban yo yaka bishar ka bahang namarngi sutho balada pat sham suspend yakini kitab cops kata ka justice lani kata ka bishar khoi bishar hong kanum dan dilar ban yo ka bishar hong dan kam sha ban suspend yakini ki armut ki kulit opsan bat kumjoro lada lala ban suspend yakini ki tap kap opsan ngangej scam ba kini ki jingja ban leksiat pet yo breu ba pang bastom ban leksiat pet yo breu ubra suba ba udon kiti hangne hantai ki kam kan nom jasho kan penkendet no bat ba katerut kesmeri lese kan la ban ja no nak rempe yeng ki kon khasi har kunjo kaba susi kelong ba don ki amali hakala puitre ki ong bangin take up yakni mata very seriously but ki ong ba this state of incident nginom la man accept kata di jingkran joki life with trick ki ong banginom la man deng ni ya ka killing dan ni jing shat khat jubor jong jing im jong ba cheres hari menen ka ski pada kumbangi ngila ong nak sur mulai ni ko bani I ka tru kola jong wei pu wei amle ka chat ben rew lani jong baro life sangut ki amle ka chat ben rew mano balong concern sha ya ka yap ka im jong chat ben rew mano pade kita ki bom sim khia te amna ngila rung ngila ikndo bad barenik ton menen haji sha bad ngi menen I ong ba ngi sei kndo bad ka ardi kepada ikan hun sundop lang bat kaya UDP denre kalau nggak kendet ban yoi lengba kita ki WhatsApp mah balas clear dengan macam bau uang ba nanglin jumpa rene refuse ukenta ban soy iya kene ka kon ke ban nalian jong sur mulai ngila penbet de hang ni kum ke sur mulai masngo ban ong syakituki elected mo nak konstitusi ke bawah uni orang bang udah nak pomo keruan badai hang ni penyu I yau breu ubalabu nengkong ya ka syuki kaman ya ka jaban breu dia tingin nom kerentan namar ba kani ka kam juga mau keruan lani ka konstitusi mau keruan ai bakinu mau keruan hi kin sngut ho bama phi lene mangi ni kwa ya ki breu ki ban lek ban bo syai ka syuki hakmat ne ni kwa ye tiki breu ban bo ye ka jat ben reu ye ka kya ka shon ye ka yap em jong jat reu man te ngis musi sisa ya ka to ka statement ka banglai I ye ka bawa renik ton lingdo we ni ki MLA jong SPP ula klei lan ni ula kran lingba ki social media ka banglai I menam stam te ka baar ngilai kendo ro ya presiden jong UDP ba men pa lingdo ngim pat so thau kadoni ka jingkran ni ka bangim dak syai ba denre tangwe ngila de pran syai u baka UDP kalong kum u mau krom la ni mau paya ya ka ying MD
Kayu dipilih singa lak ong balada ong ya ukunat sangma konat suma syong pun syong. Lada yang un yang. Lada pabat skor uham pabat skor.